Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibikelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo, ebese-ke udiphisa i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ividiyo, wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. Ngathi sakwethu indaba-ke ezingemnandi esivuka nazo-ke osukwini lwanamhlanje, indaba-ke zokudlula kwesihlabane somculo kaMaskandi laphayana-ke uStebi obedume kakhulu-ke ngelika Nkosi yamagcokama. Insizwa-ke kuthiwa-ke idlule emhlabeni engozini yemoto, kuthiwa-ke ibibheke emcimbini laphayana-ke eRichards Bay kwiBasadi Music Festival. Kuthiwa-ke insizwa-ke ibihamba nayo yona-ke idlulele esibhedlela, kwase kuthi-ke uStebi washonela khona lapho-ke endaweni-ke yayo-ke inhlekelele. Sithi-ke dudu emndenini, kanjalo-ke futhi-ke naye esithi-ke insizwa ayilale ngokuthula-ke. Indaba-ke ezibuhlungu lezi esivuka nazo kulona-ke usuku lwanamhlanje, kuyisonto. Insizwa sithi-ke ayihambe kahle, iwusebenzelile umhlaba, umndeni awududuzeke, kanjalo-ke nabalandeli bomculo kaMaskandi abaduduzeke ngalesi sikhathi. Ngani zakwethu, like ividiyo, usubscribe kwi-channel, uphinde ukhomente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini uphawula kwakho ngalolu daba. Iziko Channel TV izohlezi khona la inilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwividiyo elandelayo.